Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kirang yelek jong ka Mawlai Sports Club mentakasngi ka arpo pratari unai wiang ajar pusau. Kilala ban Pynliem no ek Rymbai Combined FC da Shikola not. Hagalumpung Mawlangwir Invitation Football Tournament ajar pusau arpusan. Bala penyat da ka Mawlangwir Sports Club Hamadan Rowling Do Stadium site snart Southwest Castle Hills District. Yang tiga Shikol jong ka Mawlai la yoban thap du Ramorius laban uba phong ek jersey number khatsau haga minute ka ba prapusau jong ka galamiet. Bat ding ba ketiga 6 tam ka Mawlai kala rung siya ka semi-final ha ketiga lumpung. Nakalang ka Mawlangwir Sports Club ling ba ka tournament committee kala pentip ru baga jinglek kai quarter final ka bakhaddu kanlong ha ka artari uno pra archa arpusaw hapdeng ka Sela Jong FC Persha ya Rymbai United FC.